بخمل وروشة شيرين وخشة شيرين وخشة زمان كردي بخمل وروشة شيرين وخشة شيرين وخشة زمان كردي بخوش آوازه لطيف ونازه لطيف ونازه زمان كردي بخوش آوازه لطيف ونازه لطيف ونازه زمان كردي ji bername zimanê me dem û çaxên we xweş bin temaşevanên hêja. Îro jî waneyê me li ser rastnivîsê ye. Berdewamiya her çarwaneyê me borîne. Belê niha jî em beşekî nû ji beşên rastnivîsê dest pê dikin. Ji xwe mijara me ya beriya niha waneyê me beriya niha me benda dawî bi navên mirovan dema ku bi nasnavên mirovan dema ku bi navê wan re bû bin yek û tevî navê wan bên bikar anîn. Mînak me got dema me got hevserokê ke cedeyan jî şaredarê em bêjin şaredarê bajarê mezinê Amedê Osman Baydemir. Me got dema ku nasnavê mirovan bi navê wan re bû bin yek ew jî bi tîpên mezin dest pê dikin. Niha jî em bendekî nû ji bendên rastnivîsa kurmancî binivîsin. Em bihêvîne ku hûn demeke xweş me re derbas bikin. Belê şagirdên delal hûn jî bi xêr hatin waneyê me îro. Niha jî em ê bendekî nû ji bendên rastnivîsê bibin ji xwe. Waneyê me destpêkê me got di her waneyê de em waneyê xwe destnîşan dikin li ser kîjan mijarê ye li ser kîjan waneyê ye. Waneyê me rêziman e mijara me jî rastnivîs e. Belê niha jî em bendekî nû ji bendên rastnivîsê bibin ew jî çi dibêje? Serenavên cih, sazî, çem, çiya û navên din ên coğrafî mezin têne nivîsandin. Serenav yanî dema ti navê saziyekê yan jî navê çemekê yan jî navê tiştekê tu binivîsî destpêka we tu bi tîpa mezin dest pê dikî. Niha jî em vê bendê cem xwe bigirin hinek mînaka jî li ser bibin. Belê em bi hev re vê bendî binivîsin. Serenavên Serenav me got navên ku wekî wan tune ne. Serenavên cih, sazî, sazî yanî muessese, çem, çiya û navên din ên coğrafî wekî em bêjin parzemîn, em bêjin newal, deşt, mezin têne nivîsandin. Têne nivîsandin. Çi mezin têne nivîsandin? Destpêka wan navan bi tîpa mezin dest pê dike. Mînak. Li vir ji xwe serenavên cih, destpêkê cih, bêhnok, sazî, bêhnok, çem, çiya û navên din ên coğrafî mezin têne nivîsandin hevok bi xalê bi dawî dibe. Niha jî em ê çend mînaka li ser bibin? Mînak em bêjin nav, navê mirovan, cih, sazî, çiya, çem û her wekî din. Niha jî em vê ji we bixwazin. Nav ka hûn hinek navan bidin me. Bi erebî ji we re esma el elem dibêjin. Esma el elem. Wek navê mirovan. Kerem ke ciwan? Ciwan. Her bijî. Kî jî navekî bide? Kerem ke? Gulistan, Kurdistan, Bêrîvan. Her bijî. Gulistan, Kurdistan, Bêrîvan. Em nav binivîsin ciwan, Gulistan û Bêrîvan. Her wekî din. Sê xal yanî hîn hevok bi dawî nebûye lê em nema karin binivîsin.
لفر ناف جوان گلیستان بریوان وين نامەیەکێ مژارێکێ راپۆرێکێ تشتێکێ دنویسن دەما ku navê mirovan bi were derbas bibin ew nav bi tîpa mezin dest pê dikin bi tîpa mezin têne nivîsîn. Baş e? Niha jî em herin cih. Navê cih. Cih yanî mekan. Cih wekî Mezopotamya. Em bêjin Qamişlo, Kurdistan, yan jî em bêjin navê welatekî din, em bêjin Sûrî, Tirkiye, Iraq. Yani nav, cihan. Cih, cihê ku lê nişte cihbûn heye, istiqrar heye. Yan jî cihê ku em bêjin lawir tê de xwedî dibin. Cihê ku tayr tê de xwedî dibin. Hemê cihê ku ew cih bibe serenav, ew cih bi tîpa mezin dest pê dike. Me got niha Mezopotamya, Ferat, Dicle, Amed, Riha, Semsûr, Sêrt, Mehabat, Stenbol, Kerkûk û her wekî din. Em yekê ji wan binivîsin Mezopotamya. Ka hûn jî hinek nava bidine me? Mezopotamya, Qamişlo her bijî. Efrîn her bijî. û her wekî din. Navê cihan dema bi were derbas bibin hûnê wan navan bi tîpa mezin binivîsin. Baş e? Niha jî em herin navê saziyan. Sazî. Saziya zimanê Kurdî. Saziya mafê mirovan. Ne? Hinek navên din hene yên saziyan. Enstîtûya Kurdî ya Stenbolê. Saziya zimanê Tirkî. İnisiyatîfa dayîkên Aştiyê. Niha jî em yekê ji wan binivîsin. Rêxistina mafê mirovan. Rêxistina mafê mirovan. Saziya zimanê Kurdî. û her wekî din. Re, me, me. Se, ze, ke. Her sê navê rêxistinê. Ji çend peyvan pêk tê? Ji sê peyvan pêk tê ne? Ew her sê peyv tîpê wan destpêkê weke navê saziyê Kurd. Kurd te navê saziyê. Şûna ku em bêjin saziya zimanê Kurdî em bêjin sezekê. Şûna ku em bêjin tevgera ziman û perwerdê em bêjin tezepê. Baş e? Ev navê saziyan e. Niha jî em herin navê çiyan. Çiya, navê çiyayekî bêjin. Kerim qe? Cûdî. Cûdî. Ciwan. Everest. Everest her bijî. Net Kurdistanê de lê. Çay Sipan. Sîpan. û her wekî din. Navê çeman. Çemê Nîl. Kerim qe? Ferhat. Ferat. Çamay Dicle. 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 Nîl. û her wekî din. Ev hatin fêm kirin. Belê em carekî din lê vegerin serenavên cih, sazî, çend, çiya û navên din ên coğrafyayê mezin têne nivîsandin. Mînak, nav, ciwan, gulîstan, bêrîvan. Ev navê mirovan e. Cih, Mezopotamya, Qamişlo, Efrîn. Sazî, rêxistina mafê mirovan, saziya zimanê Kurdî û her wekî din. Çiya, çiyayê Cûdî, çiyayê Sîpan û gelek çiya hene. Çem, Ferat, Dicle, Nîl û şixwe yani hewce nake em hemê çeman bînin ji ber mînaka we me nas kir ji ber zêde dema me jî tune em nikarin dema xwe hemî bi mînaka derbas bikin. Belê heger pirsê we nema bin em niha jî herin bendekî nû ji bendên rastnivîsê. Pirsê we li ser van hene? Heger tiştek nehat bexêm kirin. Belê niha jî em herin bendekî nû. Bendên nû çi dibêje? Di navê ku ji ravekê pêk tên de heke hevenavek bûbe parçeyeke serenavê mezin tê nivîsandin. Ev jî xaleke pir giring e û gerek em ser awayeke xweşik rawestin. Niha jî em vî bendî binivîsin û çend mînaka bînin jî. Ev jî bendekî nû ye. Çi dibêje? Di navê ku
ji ravekekê ravek hûn dizanin çi ye? Ravek yani îdafe her bir şey. Pêk tên de heke hevenavek bûbe heke hevenavek bûbe parçeyek bûbe parçeyek ji serenavê mezin tê nivîsandin. Mezin tê nivîsandin. Belê dibe ku ev xweşik nehat be fêmkirin lê niha şîreveyê em ê bi hevdûre fêm bikin vêna. Çi dibêje? Di navê ku ji ravekekê pêk tên ji ravekekê nî ji îdafeyekê. Pêk tên de heke hevenavek bûbe parçeyek ji serenavê mezin tê nivîsandin. Hevenav çi ye û serenav çi ye? Hevenav wek em bêjin mase, derî, erd, ezman ev navên ku yanî ne taybetin. Navên ku di gotinê me rojane de her roj hene. Serenav çi ne? Serenav em bêjin navên taybet. Wekî navê mirovan, navê çiyayan, navê çeman, navê em bêjin deryayan, behr yanî. Navê zimanan, navê welatan. Ev navên wilo ji ber ku du nav ji watine ne ji ber ku du tişt ji watine ne em nikarin ji war bêjin hevenav. Ew navên taybetin. Di erebî de ji war esma'il elem tê gotin. Di kurdî de serenav. Hevenav çi ye? Hevenav wekê me got niha pencere, mase, perde, ezman, erd ne derî ev tiştên rojane ne tiştên ku ne navên taybetin. Di vir de çi dibêje? Divê di navê ku ji ravekekê pêk tên de navê ku ji ravekekê pêk tên de heke hevenavek bûbe parçeyek ji serenavê mezin tê nivîsandin. Hevenav dema ku bûbe parçeyek bi serenavê re. Çawa? Weke em bêjin çiyayê cûdî. Çiyayê cûdî li her deverî tê naskirin. Çiya nebûye parçeyek bi cûdî ve. Ne? Ev hevenavê wî bûye pêre parçeyek her du bûne serenav. Em nikarin li ber çiyayê ararat tîpa çe mezin binivîsin ya çiya. Çima? Ji ber gelek çiya hene lê çiyayê cûdî ji ber ku bûye parçeyek jî. Em bêjin çiyayê cûdî, çemê Dîcle. Em nikarin bêjin çemê Nîl. Nebûye parçeyek pêve. Zimanê Kurdî de. Yani niha di erebî de dibe ku ji ber tîpek gir û hûrtine ne Nehrin Nîl her timî tê gotin lê li cema wekî zimanê Kurdî çemê Dîcle. Yani pêre bûye parçeyek. Hinek mînakên din hene çiyayê Agirî, çemê Dîcle, Birca Belek. Ne? Birca Belek, Gola Wanê. Heme bi wan re bûne yek. Em mînakê li ser bêjin. Mînak çiyayê Agirî. Çemê Dîcle. Birca Belek. Gola Wanê. û her wekî din. Li vir me got çiyayê Agirî yan jî çiyayê Cûdî ev çiya bûne bi navûdeng. Wekî ne wekî em bêjin çiyayê Ararat yan jî em bêjin çiyayê Bagokê yan jî em bêjin çiyayê Garê. Ev bi wan re nebûne wekî parçeyek jî. Lê çiyayê Cûdî, çiyayê Agirî, çemê Dîcle, Birca Belek, Gola Wanê herkes va dibihîze û herkes jî dibêje vana. Goleka avê li her deverê golê avê hene ne? Lê Gola Wanê taybetiyek wê heye.
گل ناوه کی هوا ناوه جم هوا ناوه برج هوا ناوه چیا هوا ناوه يعني جگلک تشتارت چیا گلک چیا د جهان دهنه چما بتایبتی چیا جدی چیا اگر جبر تمیل سر زمانه به سرناو ربونه پارچه جبر وی کی او جی بتیپا مزن دست پیت کن کرکه ام های جوی جی هبن لی هکا نبو به پارچه کی سرناوه بچوک تین نویساندن جخوا ما گود هکر نبو به پارچه جی بچوک تین نویساندن پرسه ول سر واجی هنه ام بیجین چیای آگری پر بلنده جمع دیجله جمع مزنه نه جمع مزن آوا مزن جرتی گوتن ام بیجین گل آوانه خوشه اما بخنا و هوا کی دجی ام دکارن بهتر واتای بدنه ده دجبر کو زیده جیده مامتنه پرسه واج بوی واهنه و هر دو بنده ما نهم هر بنده کینو ناوی روش و سردم تایبت مزن تین نویسانده ویش الجم خب بگیرن وی بندی ناوی روش و سردم تایبت مزن تین نویسانده ناوی روش و سردم تایبت مزن تین نویسانده بله کی جان روژین تایبت ناوی روژ و سردمین تایبت به تیپا مزن دست بید گن یا جیتنا نویسین وکی ام بیجن جشنا کردان یکی مها گلانه ببورن جشنا کارکران یکی مها گلانه زوزانه د جشنا نوروز ده آنگو دبیست یکی آداره ده دست بخباته کر روژا 21 آداره لگل ما پیروز با شر رزگاری ریا دموکراسی وکر 14 تیرمه روژا که تایبتا نای جبیر کرن او هر وکیدن 8 آداره جبو جنان روژا که تایبتا یعنی جی روژا که برخودانه نها جی امی هنک مینا قال سر بدن هم بیجن ججنا نه جشنا کارگران یکی ماه گلانه بله جشنا کارگران یکی ماه گلانه زوزان دی جشنا نوروز ده دست بخباته کر زوزانه ده ام بیجن شونا کو ام بیجن جشنا نوروزه ده 21 آدار ده جبر کو آدار لور نکو وک ناوی مه ل 21 کنگی آداره به تیپا مزن دست بید که 21 آداره ده دست به خباته کر باشه حتی ور پرسه و هنه جشنا کارکران به تیپا مزن یکی مها گلانه اره ما گوت ناوی مهو روژان به تیپن بچوک تینا نویسانده اره پرسه و هنش بویوان اگر پرسه و نبنم هر بشکینو زوزانه ده 21 آداره ده دست به خباته کر بله نهاجی چید بیجم برک دما کبواته که تایبت بین بکارانی مزن تینا نویساندن برک چیه؟ برک یعنی اتجاهات ام بیجن باکر باشو روشهلات روژاوا برک یعنی اتجاهات
ام بنویسن دما کو اوای که تایبت وکی ام بیجن باکوری کردستانه نه تایبتم ام نابیجن باکوری باجار قامشلو ام بیجن باکوری کردستانه لباکوری کردستانه چه هست پارچه کردستانه اید کوی بشه ترکیه ده هست نه ام بیجن لباشور کردستانه دبی باکوری عراقی نه دما با اوای که تایبت بینه گوتن چه نویسیم به تیپا مزن دست بید کن لدما ام بیجن باکوری باجار قامشلو یعنی باکوری دبستان یعنی باشوری ام بیجن پارک یعنی بخچه به تیپن بچوک تینه نویسیم دما کوب اوای که تایبت بینه نویسیم به تیپا مزن دست بید کن نهاجی ام بنویسن و مینا کل سر بدن بله برک دماکو به واته‌ای که تایبت بین نویسی یعنی بین بکارانی مزن تینه نویساندن مزن یعنی به تیپین مزن تینه نویسی یعنی دست بکرن چه ام بیجن افریقیا نه یا باکور جی هست یا باشور جی هست کردستان جی باکور و باشور روجلات روجاوا هست نه ام کدری جیان دکن ام روجاوای کردستانی نه دم ام اوای کی تایبت بگوتن نه جی ام میناک کل سر ببن میناک لباکور کردستانی باشتره ام نشان بکن باشتره لباکور کردستانی هر روز سرهلدان هنه بله لباشور عراقی هر روز نوچه شر و پفچونانته یعنی ام بیجن لباشور عراقی هر روز آگاهی شر هن بله یعنی وی آوای چه قاسی کو جارك دنم لي بقرن برك دما كبواته كتايبت بين بكارانين مزن تنا نفيسين ما قول برك يعني اتجاهات باكور باشور رجلات روجاوا ميناك لباكور كردستاني هر روج سرهلدان هنا لباشور عراقي هر روج آگاهين شهر هنا او هر وكدن نتني دو كردستاني دا ام بيجن الافريقيا الامريكا نه باكور وباشور هي لحمو ولاتان دجي دما كنت بيجي ام بيجن لباشور سوري شهر هي نه لروجاوا سوري دريا مزن آوا سبي هي نه بحر المتوسط بحر الابيض المتوسط نه دريا سبي هي الكودري لروجاوا سوري ببي آواي ام دكان بتي بمزن دست بيبكن نهاجي نابي خزمانتي دما كوبوبنا بس ناسناب وبوي نافيرا بوبيك مزن تن ويساندن وگر روشنبير مزن آبي عثمان صبري دوي بمهرجان انورا ببيرانين ده كچا داي فاتحة مالما نهاجي ام في اگر برسيوه نبن ام في بندا خوي بچوك دنويسن هناك ميناكا جي سرتينن ناوي خزمانتي چي خزمانتي خزم اهل يعني خديه مروف خزم يعني خديين ما اهلين ما
يعني آب خال دي ام بيجن بيرك كالك هر وقدن ناوي خزمانتيه دماكو بوبا ناصناف بوبا ناصناف يعني بوبا وكي النافي مروف ايكو بيتي ناسكرن نها قالك مروف هنا نافي واني فرمي نافي واني دي امبيجن دي ناسنامي وان دا جدا نافكا و نافي كود ناف جفاكي دا تي گوتن و بيتي ناسكرن نافكي دنه جيره ناسناف تي گوتن نافي خزمانتي دما كو بوبا ناسناف بتيبا مزن دست پێ دکە دەست پێ دکە وەک میناک ئەم بێژن ئاپێ ئۆسمان سەبری یان jî dayê Fatê û her wekî din. Ev jî nasnavê mirovan e bi navê wan re bûne yek. Apê Musa, ne Musa Anter. Jê re tê gotin Apê Musa. Tamam. Heta vir pirsê wan hene. Heger pirsê we nebin niha jê manaya xwe bi dawî dikin. Belê temaşevanên hêja û gihan dawiya vê waneyê em bihêvîne ku ji destpêka wanê heta dawiya wê we dema xweş me re derbas kirbê niha jê em xatirê xwe ji we dixwazin heta xelekek din bimîn nava xêr û xweşiyê de. بخمل وروشة شيرين وخشة شيرين وخشة زمان كردي بخمل وروشة شيرين وخشة شيرين وخشة زمان كردي بخوش آوازه لطيف ونازه لطيف ونازه زمان كردي بخوش آوازه لطيف ونازه لطيف ونازه زمان كردي